Erkek kişi için en ağır söz hurmatı Mustafa Birtoğan'ın. Erkek kişi bundan oylanat. Men senden hiç iştege körmedim deydi. 25 yıl, 30 yıl, 10 yıl, 20 yıl yaşadım, senden özü ne gördüm deydi. Kebirler uşunday hurmatı Mustafa Birtoğan. Kolu şakeket olgan, kulağı bardağı şakek, kiyingen krasatası, modası bardağı özünde orada senden ne gördüm deydi küyesüge. Yok emes anaylar. 30 yıl yaşap ne gördüm deydi senden. Kүйөөсү үшін ең ауыр бататырған сөз саға тиіп 10 жыл, 20, 30 жыл жашап, 25 жыл жашап, сенден не көрдім өзі дейді. Ошондуктан урматтуу Муслим Биртоғаным, Кудайдан корккон таквадар аялга үйлөн. Ал жаманыңды жашырып, жакшыңды ашырат. Ал барыга каниет кылат, жогунда сабыр кылат.